India ro match payang ithaka tai New Zealand o match no paithaka tai New Zealand o match no painan deserve bo khayo. India kaisa kaham team pura good team haibon India ro match no payang mani o India ro deserve khayo India ro paya tong mani. O dina nang la wan ke India ro o payang ne hang a dina wan ke japro India ro 46 run all okay thang pe apna wan ke India ro payang ne o match dekhe pano. India ro 46 run all okay thang pe on pore 400 run ke 400 run 10 okay thang ba. Omon pore 462 run bhai kete all okay thangiman ba sado ke thangiman je cricket waisa hari waisa payo bo ongi tong haipano waisa ke India ro payang mano New Zealand of therefore India ro World Cup dia the test no dia yo semi final hai ro man umon battle de nai pekha anglom dekhes manso borok je World Cup semi final hai man aboni pura serious nai hai ni bagi borok India no first test match na hai ri pekha nang 100 go New Zealand no poila je India no bufro test match man no sai man afro je tang New Zealand team tong je team India tong match a team mas pan bora ase ke matra khorok sa se ojas patel bo sim sa sa drop tai India tong mang tam Rohit virat 1-2 mas nung nai tai Osmin chiming 2 bosor ni afro angkok sai tong 1988 ko afro si India no bora waisa India ni no go phainai test hari klango uko nai je tabo ke hai 2024 India ra hana nangka 36 bosor pete hari nani nang khani ji no go India ro 46 ran all ke thangbai ja ka phana wan sa India ro payang ni match haiban aja ko next second innings surprise by Rishabh ba kunui ni batting je charisma nogoi nang kisa 100 ka Bangalore test bra India no pai nani lama phan talang thamam theka 100 ka rasin amina to go nyai marke barang ni I test no pai di pai test match no pai di pai kha o jaga haibon 107 ni target siruja ka bo test match to India ro pai ang nai ba sainman haibon tin je jasprit bumrah pura ekdom jasprit bumrah asuk thas ball khai ka pura 2 ke na pai kha bono 9 over si 107 target kap to khai mane klai so sainman tai tam thanam haibon bumna je effort ka je try khai ka to je sungwan sa je mar 2 jan wicket naman pare je rasin Ravindra bai young baro kunai asu ma careful khan asu ma khan nai thongka pressure situation hiba asu ma khan nai thongka ta jefro jasprit bumrah ni ball pai ka jefro spinner rong tiklai ka apro rasin Ravindra para 6 hitting saprak kata thas ke no amdai saprak ba bang team na muskil situation ni para baide tiklai pa ka young bai rasin Ravindra ba kunai 50 ni partnership talang tha ta tam sa se nai hino jefro 100 tare 107 nan target no 50 partnership je khaibe ka tai busung nang ba umai ka wan thi tum kanpur test ni pare ta ki Bangalore test umtai tawisa umtai ka nogui mana hin umtai ka wan sok nang man unfortunately jung je he wan sok amtai nge taban ulta song je ulta wan sok ulta ni fail ta ango India tabu ke ba pai yang thak India rang ya ga tai dikhan match song a dikhan match ni India New Zealand no from match ni pe khan ke je 36 bosor ni je record ong na India ni nogo phaina India na hari klong ul record no para ba sirinang ma record amthai ong ya khaina rong manai ta India ro ang umai ka wan sok tai dikhan je test dikhan je tai test match tongman India ro abon je khapan pai thana nang wan sok go na poila no ma khan England by India ha ro dakha je poila match umon pare tai wa se dinta match para England para pasuk jabardast ke sapragir hoka o duita tai match tongo New Zealand awon bisin kaisa India ro kai khan India para final choinan chance tongo ke tolok na umon tolok comment khai India ro pai yang man region tamong kha sabon ni bagi India ro pai yang khon umon tolok comment khai tai like share subscribe